India versus Bangladesh ni je test match yang jago Chennai Chidambaram Stadium. First test match thongjakman 3 din baino sesongi thaka. India rok 1-0 baino Pakistan no Bangladesh no pora thasa so last match nyake pora haripe 10 wicket thangro India rok pai thaka 280 run bai. Second test match thongjan India versus Bangladesh 27 September rok Kanpur thongjaknai. Bangladesh asuk marke bukung sugui tamani pora tung magu mantha jagoi chamba Pakistan 10 wicket be hari phainai gorang jas mantha jang mano pora Ravichandra Ashwin bang bukung suman pora bukung bara khairika Ravichandra Ashwin poila innings ken 113 run ke second innings ke ban pora Bangladesh ne ses khaika 6 wicket nawi nika bai di poila chung saimalane bahai bai ke match tamong kha bujaga turning point chok bai ke chung first chung saimalane video like this channel subscribe khai di amne ka nong na thangnai video chaibai ja Bangladesh to match to paya ong na sain mano haibon sagi balle hasan bai en chanto barok kuni asuk marke barong team no pora bas iri thong asuk nai thong ka tabor kuni asuk nai thong 1 ghonta heng bar wicket phan roya kho barok kuni amtai ka thongma no je Bangladesh ni fans umtai ka sai pe kya kas poila match pan barok kuni umtai ke nai thong ka hayong ya khamun hain barok sai jongo barok first match pan nai thong mungsang ya munna barok first match umtai ke nai thong ka barok 4 din hariman jago 5 din hari nai heke India target ka 5-15 run target ka o jaga Rohit Virat ba kunui to flop thangnai poila match to flop second match flop no ka song umdai ka 161 bang no second innings nogi man bang century ongman do nogi man 161 o jaga borak hain hai flop no nokjak kha first innings India rong ni 379 run target jaga jaga Ravindra Jadeja ni 86 run tai Ravichandra Ashwin 113 run bai berak target box 379 run berak talangi rikha inga first innings Bangladesh rok aja ka 149 run bai no pura all out ong pai thangka din ni te second innings changja go aja ka India rok ka 286 Bangladesh no India rok 5 bar run ni target rok a target ri thang tine Bangladesh to bo je hasin khai ka 37 ball 33 run and chanto khai ka 82 run 127 ball tai S Islam khai ka 35 run uma hai ke no Bangladesh to pura a target ro phir thang tine brak 234 run all wicket thang bai kha ken India ro umesh pai thaka 280 run bai tai man of the match ke to Ravichandra Ashwin mano Ravichandra Ashwin batabo hero tong phaisu hero poila match bo 133 ball 113 run khai ka first innings ta second innings ke bo hai 6 wicket ne bekha 88 run roi nai tai riso pani to tai tam kok sain ban bo pano chung kisa misa ban ko bo sana ho tan bai wicket keeper ni bisingi bo bajatane se wicket keeper bising woi century khainai bangsa ka bas 6 bar century he kya doni bo 6 bar khayo tai wicket keeper ni bising woi wall ni bising woi gato bo riso pan 4 bar 100 khai kya 3 bar Mohammad Rizwan khai kya 3 bar Liton Das khai kya 2 bar Quinton de Kock khai kya Ravichandra Ashwin ibabani 6 bar century krai ta umobai tai ba ubon log 36 bar pass okay na khata bamthai teso Ravichandra Ashwin ni to 7.5 জন প্লাস বনছে বেশি ব ইন্টারন্যাশনাল কবাংকো উইকেট নাজাক হাপা রিচ পানি মারক ব আসো উইকেট কিপার আসুক ব एक्सीडेंट अमानी या ओलफन ब कामबेक आगे जे गाबा बहिनी बन हिजाओ जे गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया न आसुक मार्किन ब लासिफुनो गई तकजाक आजाव के कुरो जु तावटम बजे रोहित विराट जु तावट बजे पाया मुश्किल सिचुएशन थांगी ब तगैन इंडिया न फाइनल मैच जितरि फाइजा WTC फाइनल मैच गतलौना तमाजक जे 27 सेप्टेम्बर जे इंडिया सेकेंड टेस्ट सीरीज चेंगजंगनाय आजागो रोहित बाई विराट तमा सेंचुरी 100 रन खैतर मानो नमन उनों तलो कमेंट कै छदे ताई चैनल ला सब्सक्राइब खैनानी तो ऑब्वियसली तापक दे मालन जुंग तके नेक्स्ट वीडियो 3 बक इस जरा नो